Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda batonganije Minisitiri w'Ingabo Jacob Bote wari witabye komisiyo bamusaba gutegeka umugaba mukuru w'ingabo Jenerali Muhoozi bakubitaba kuko ari ibibazo bashaka ko asubiza ubwe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abadepite muri komisiyo ishinzwe ingabo basabye ko umuhungu wa Perezida Museveni Jenerali Muhoozi bitaba agasobanura ubutumwa bwe bwa buri kanya budashinga aho yandika ku rubuga rwa X rwose ari Twitter bavuga ko bwateje agaciro Uganda yabo mu gihugu imbere no mu mahanga. Abadepite bavuze ko barambiwe bene ubwo butumwa bashaka ko bitaba imbona nkubone agasobanura yabayigira kuko ngo buri kanya ubona ubutumwa. Hari uwagize ati ambasaderi ba Uganda mu mahanga baragowe no kwirwa bisobanura ngaho ngo azaca umutwe cyaguranye Bobi Wine. Ejo naryamye mbona ko azabamba Dr Kwisobanura ku munsi w'intwari. Abadepite batavuga n'umutegetsi bashinje kandi abasirikare bakuru kwisha nyuma y'uburengero n'ishimutwa ry'abaturage muri Uganda. Hari abavuze ko Jenerali Muhoozi nk'umugabo w'ingabo akunda kwigira utwatse Masaka bibaza impamvu umwungirije amenye ko yatumye we akabataje. Bavuga ko kumutumira biruhanije atazabura kuvuga ko yatumiwe mu buryo butari bwo mu cyumweru gitaha. Minisitiri w'Ingabo yabwiye abadepite ku rubuga rwa Jenerali Muhoozi akoresha urwe bwite nta wabyivangamo ndetse ku bibazo byose azabibazwa nkawe kuko atandika mu izina ry'igihugu. Uwungirije Jenerali Muhoozi yabajijwe niba bamubwiye ko baza kwitaba komisiyo mu nteko avuga ko bamubwiye ariko yari afite gahunda ya Djibouti. Biteganyijwe ko iyi komisiyo izasubukura akazi mu cyumweru gitaha Jenerali Muhoozi akitaba. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi kandi wagarutse kuri rugahise nyuma y'icyumweru rusezeyeho yongeye kurikoza mu butumwa bw'uruhererekane. Yanditse akavuga ko ku munsi w'intwari bazabamba Dr Kwisobanura ubukurikiranweho ubugambanyi ku gihugu n'ubuhemu mu nkiko za gisirikare nkuru za Uganda. Ikinyamakuru na Repost yanditse ko Jenerali Muhoozi yavuze ko ku munsi w'intwari bazabamba ku giti umugambanyi Kwisobanura kuko ari rwo rupfu bene abo bakwiye gupfa. Umuhungu wa Perezida Museveni nterekeye aho ngaho kuko yanditse ko bazanata muri yombi umuntu wese wo muri guverinoma ya Uganda wavuze nabi se wabo Jenerali Musare. Umunsi w'intwari wizihizwa tariki 9 ukwa gatandatu buri mwaka muri Uganda hagamijwe guha icyubahiro abagabo n'abagore basize ubuzima bwabo mu kubohora igihugu. Byagejeje Jenerali Museveni ku butegetsi mu 1946. Dr Kwisobanura ni umusirikare uri mu zabukuru ufite ipeti rya koloneli woza ari umuganga wa Perezida Museveni mu ishyamba. Uyu mugabo bamwe bamufata nk'umucunguzi w'ubuzima bw'abari ku rugamba icyo gihe uko yagerageje kwita ku basirikare babaga barashwe cyangwa se barwaye ku rugamba. Mu mazina azwi cyane yavuye na Dr Kwisobanura harimo muri wa Perezida Museveni Jenerali Musare na Jenerali Mugisha muntu kuri ubu nawe utavuga na Perezida Museveni. Jenerali Muhoozi ivuga ko atagira abahagarara hazwi muri politiki ya Uganda ndetse anashinjwa kwica amategeko y'igisirikare uko amategeko agenga UPDF abuza abasirikare bakuru bari mu nshingano kwijanika mu bikorwa bya politiki. Urubanza rwa Dr Kwisobanura ntiruvugwaho cyane kuko nk'umugore we n'ibyanyuma nawe wubatse izina rikomeye ku isi. Yibaza ubutaboga ku rukiko rwa gisirikare nyamara Perezida Museveni ari umugabo w'ikirenga w'ingabo na Jenerali Muhoozi umuhungu we uvuga ko azamumanika ari umugaba mukuru w'ingabo akaba n'umujyanama wihariye wa Perezida Museveni ku birebana n'umutekano. Jenerali Muhoozi wavuze ko agarutse gutigisa isi ubutumwa bw'uko yagarutse kuri X bwakurikiwe n'uruhererekane rw'ubundi bwinshi burimo buha inzego z'umutekano za Uganda guta muri yombi abarwanashyaka b'ishyaka National Unity Platform ryacyaguranye Batarias Bobi Wine bazajya bagaragara bafite ibikoresho bimeze nk'ibya gisirikare. Ati kuva uyu munsi mpaye inzego z'umutekano uruhushya rwo guhita zita muri yombi umwene UP wari wese cyangwa se undi muntu wo muri opposition wambara ikintu cyose gisa n'impuzankano ya gisirikare hanyuma batazubahiriza iri tegeko bafite ibibazo byabo. Jenerali Muhoozi yanagaragaye yibasira umwe mu badiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika atavuze amazina. Ati ningeraho musanga ntahaguruke ngo ntere isaruti nzahita muta muri yombi. Jenerali Muhoozi asa n'ubyina ku mubyimba Besigye yavuze ko umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda yakundaga kumwita ikigoryi n'ikigwari ashimangira ko igiti cy'abagambanyi kimutegereje muri guru. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banetse ko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ishami rya Afurika watangaje ko umutwe w'ingabo zasanzwe za Kenya uzwi nka Operation Support Unit ari uri inyuma y'ishimutwa ry'abantu muri iki gihugu. Uyu mutwe uvuga ko wasimbujwe uwitwaga Special Squad Unit washeshwe ku butegetsi bwa Perezida Uhuru Kenyatta n'uwo uvuga ko gukorera n'abo baturage. Human Rights Watch yavuze ko uyu mutwe w'ingabo ukorera mu kwaha kw'ishami rishinzwe ubugenzacyaha DCI mu mujyi wa Nairobi. Uyu muryango wavuze ko mu banyakenya 46 bashimuswe ubagera kuri 26 baburiye irengero. Ibi byateye icyasha ubutegetsi bwa Perezida William Ruto hamwe ungubo abantu basigaye bamusaba kwegura. Uretse ko umuryango unenga ubutegetsi bwa Ruto ko bukora kinyeshyamba uranamushinja ko igihugu cye cyabaye indiri yo gushimutwa ko abanyamahanga bashakaga ubuhungiro. Mu minsi ishize abanyaturukiya n'abanyarwanda bafatiwe intare basubizwa mu bihugu byabo bahunze ibitabagaho muri Kenya ku butegetsi bwabanje. Ikinyamakuru The Kenyan cyanditswe ko Human Rights Watch yagarutse ku munyatanzania Maria Sarungi uherutse gushimutwa Imana igakinga akaboko ndetse na Dr Kwisobanura muri Uganda washimutswe kwisanga mu nkiko za gisirikare Kampala ukavuga ko ibi bikabije. Hanyuma komisiyo y'abakozi ba Leta muri Kenya irashinja ubutegetsi kwica amatwi bukanga kumva inama zo gusaranganya imyanya y'akazi ka Leta muri iki gihugu. Ikinyamakuru The Star cyanditswe ko komisiyo yavuze ko imyanya y'akazi mu gihugu yihariwe n'abakikuyu n'abakarenjine
imibare igaragaza ko mu kazi ka leta ya Kenya abakikuye bari mu myanya ya leta ari 47,543 naho abakarenje ne bakaba 40,420 nyamara igihugu gifite amoko 45 akwiye kugabana imirimo yose ku buryo budasumbana. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekana ko iki kibazo leta idashaka kumva ko kinahari kirengagiza ku bwoko bubiri aribwo bwategetse Kenya ku mwanya wa perezida kuva yabona ubwigenge. Ubutegetsi bwa perezida uriho bwana William Ruto nabwo bushinjwa ko butigeze bwita kuri icyo kibazo kuko imyanya yose ibonetse igabagabanywa hagati y'amoko abiri abandi bagahezwa ku meza. Abasesenguriza raporo bagaragaza ko ikibazo gikwiye kurebwaho mu myanya izatangwa imbere kuko bituma harushaho kuba ubusumbane mu baturage ba Kenya. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banatwe guverinoma ya Tanzania yavuze ko nta muntu n'umwe muri iki gihugu wigeze asanganwa virusi ya Marburg nyuma yo kwishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuze ko abantu byibuze 8 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu bakekwaho ko barazize iyo ndwara. Minisitiri w'ubuzima wa Tanzania Jenista Muhagama mu itangazo ryo kuwa gatatu yavuze ko kugera tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere nta virusi ya Marburg ibipimo bya laboratoire byasanze mu bantu bose bakekwaga. Kuwa gatatu OMS yari yavuze ko yabonye amakuru yizewe ku bantu bakekwaho ko baranduye virusi ya Marburg mu ntara y'Akagera hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Abarwayi bagaragaza ibimenyetso bisanzwe bya Marburg harimo kubabara umutwe, umuriro mwinshi, kubabara umugongo, imiswi, kuruka amaraso, gucika intege kw'imitsi no kuva amaraso. Indwara itera umuriro no kuva yica ku gipimo cyo hejuru mu gihe 88% by'abayirwaye ibahitana ubusanzwe kandi iyo virusi iri mu bwoko bumwe n'iya Ebola. Abantu bandura biturutse guducurama mu bice bimwe na bimwe bya Afurika y'Uburasirazuba. Amaze kubona amakuru ku bakekwaho virusi ya Marburg, Muhagama yavuze ko minisiteri yahise ifata ingamba zihuse zirimo kohereza itsinda ry'impuguke muri ako karere ibikorwa by'iperereza no gufata ibipimo byajyanwe gusuzuma muri laboratoire. Tanzania yahuye n'icyorezo cya mbere cya Marburg mu mwaka wa 2023 ubwo habarwaga abantu 9 barimo 6 bapfuye mu gace kamwe. Mu itangazo Minisitiri w'ubuzima yavuze ko Tanzania yashyize ingufu muri gahunda yo kugenzura indwara nk'igisubizo ku makuru ajyanye n'ibyorezo. Tanzania yanenzwe mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kubera itasangiye amakuru ku bijyanye n'imibare y'abantu banduye no kwarirengagije ingamba zo gukumira iyo ndwara nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza bitabaza ibi byandika. Tanzania ivuga ko icyorezo cya Marburg nitegura amatora ya perezida mu kwezi kwa 10. Nk'ubu Dorothy Semu yatangaje ku mugaragaro ko ashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida ku itike y'ishyaka ACT Wazalendo abere ubuyobozi agakura abanyatanzania ku ngoyi bamaze imyaka 30 bashyizweho n'ishyaka CCM ryagiye ku butegetsi kuva igihugu cyabona ubwigenge. Madame Dorothy Semu wahoze ari umukozi muri leta akaza kwivamo akiyegurira politike yavuze ko perezida uriho Madame Samia Suluhu Hassan igihugu yakishe urwo baseka agasanga igihe ari iki ngiki akagarura ibintu mu buryo kuko ubuzima bwahenze bugoye abanyatanzania muri iki gihe. Mu nkuru zakubitishije akari ku butegetsi atwaye mu ntoki harimo kunanirwa kuzana ibikorwa bitanga akazi ngo harwanwe ubushomeri, ruswa y'imanogoza mu gihugu no gusesagura umutungo ngo byabaye akarande muri Tanzania. Agasanga wari ugomba kuba umurongo mu kwezi kwa 10 uyu mwaka abaturage bose bamaze kumuhunagazaho amajwi. Ikinyamakuru The Chanzo gisubiramo amagambo ye ko ntabwo batewe na Samia Suluhu Hassan uri ku butegetsi yiteguye kumuhangara mu gihe cyose ya ACT Wazalendo ryaba rimwemeje nka kandida perezida. Madame Dorothy Semu yitangaje nk'ushaka kuba umukandida ku mwanya wa perezida nyuma y'ishyaka rimaze igihe rivuga ko ushaka kuba umukandida abivuga akarere itarajya mu mibare myinshi. Semu yakoreye leta imyaka 17 mbere y'uko asezera akinjira muri politiki aho yakunze kugaragaza ko icyabimuteye ari ukugira ngo hangane n'ibibazo birimo kutagira politiki yamye y'ishoramari muri Tanzania, kudashyira mu bikorwa uko bikwiriye imishinga y'iterambere ndetse na ruswa n'inyerezwa ry'umutungo muri iki gihugu. Undi munyapolitiki muri ACT Wazalendo watangaje inyota yo kuba yaba umukandida ku mwanya wa perezida ni Othman Masoud Othman ushaka kuzatana mu ntara Zanzibar. Andi mashyaka nka Chadema nayo ari mu nkundura yo gushaka umukandida uzatana n'uwa CCM ryatangaje ko rishaka ku itegeko nshinga n'amategeko agenga amatora azabanza guhinduka mbere y'amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 mu mwaka kugira ngo bizere ko amatora azaba mu mucyo no mu bwisanzure. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru babo banditse ko umuryango nyakwigendera Patrice Emery Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa kanahirira ubwigenge bw'iki gihugu kugera yishwe watangaje ko tariki ya 17 kwa mbere nta munsi wo kumwibuka ari ku rwego Rwanda yabikoraga kuko igituro cye cyasuzuguye bikabije aho aruhukiye mu mujyi wa Kinshasa. Ibinyamakuru mw'iki gihugu byanditswe abana banyakwigendera bavuze ko igihe cyose hataramenyekana uwateye kumva Lumumba akamena ikirahure ndetse isanduku irimo ibisigazwa by'umubiri w'igasatagurwa nta birori byo kumwibuka bizongera kubaho. Radio Okapi yavuganye n'umwe mu bahungu be avuga ko agasuzuguro kakoreye imva ya se katabemerera kwizihiza uyu munsi nk'intwari y'igihugu. Icyakora uwo mwana yavuze ko nk'abantu b'abakristo misa yo kumusabira ibera mu rugo rwabo n'abantu babo atari ibya Rwanda kuko Rwanda yamusuzuguye ikanabyerekana. Umwe mu barinda kwirimba ry'intwari ya Kongo yemereye ikinyamakuru ko abantu batazwi bateye koko bakangiza imva y'ikirere bakakimena ndetse n'isanduku ashyinguyemo ikamenagurwa ariko atazi neza niba hari igice cy'umubiri we bavanyemo. Tariki 20 kwezi kwa 11 k'umwaka ushize leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko yafashe abantu 6 bakekwa kwangiza imva
Silva Lumumba abandi bagishakishwa ariko nta yandi makuru yamenyekanye. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire mu Burundi abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baratwa igisirikare cy'u Burundi cyamaganiye kure amakuru yatangajwe ko abasirikare b'iki gihugu bahanganye n'Ventura muri Kongo Kinshasa bafashwe Matekwa abandi bakicwa ku bwinshi kivuga ko amakuru ari bibuha byambaye ubusa. Ikinyamakuru Iwacu kinetswe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yabwiye abanyamakuru ko aberekanwe nta murundi urimo kuba baza kuba barimo bakabaye barakirijwe kuri waruje ubwo Ventura yafataga bwa kabiri agasantire kangungu yavuze ko haguye abasirikare benshi b'abarundi abandi kabafata miri. General Gaspard Baratuza yavuze ko amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ari abasirikare b'abarundi atariyo, yemeza ko ari abantu bafashe bambika imyenda isa n'iy'abarundi kuko nawe bafata umusirikare w'umurundi uko yiboneye. Uyu musirikare mukuru mu ntwazangabo z'abarundi yavuze ko bakwirakwiza aya makuru ari abagamije gukwiza ibihuha atazi icyo bagamije kuko nubwo abasirikare babo bari mu ntambara muri Kongo nta mpfi igihugu cy'u Burundi kizi zabayeho. Ikinyamakuru Burundi Times cyanditswe n'ubwo umuvugizi w'ingabo za leta ya Gitega yakana ko nta bapfuye kuri uru rugamba atagaragaza niba hari abakomeretse kandi batabura, ahubwo ashimangira ko uduce twafashwe n'ingabo z'u Burundi abaturage bari mu bikorwa byabo bisanzwe biteza imbere batekanye. Ventura yerekanye kenshi abasirikare Burundi yafatiye ku rugamba barimo bamwe batabazaga basaba imiryango mpuzamahanga kubafasha bagasubira mu gihugu cyabo. Perezida Evariste Ndayishimiye utegeka Burundi mu kuza kwa 2023 yabwiye abanyamakuru ko abasirikare berekanwa atari ababo ahubwo ari abarwanyi umutwe witwaje intwaro Red Tabara. Ni amagambo yamaganiwe kure ko mu miryango yabo bahamije ko ari abasirikare ba leta. Ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Gushyingo 2023 hashingiwe ku masezerano leta y'iki gihugu yagiranye n'iya Kongo Kinshasa muri Kanama muri uwo mwaka wa 2023.